ngizocela umntwana. Uzocela ophi umntwana? Ngiyazi ukuthi ngayenza mistake isithandwa sami. Uhambe apha engishiye nomntana uNomvula. Nomvula wena awusafoni. Uyayazi ushiye umntana but awufoni, awuyenzi nix, awuyazi umntana udlile, uncibile. Ngicela ukuthi uunderstand ngoba ubani lo sisi mama kudala efike ethetha ngawe ethetha ngami hayi ngoma mama nanku mama wangishiya ixesha elininzi wemkani semncinci ndikhuliswa ngumama wena wakavele isuku liyi1 nje even one day zangu vele wena ongomama Nesibindi soxolisa mama angomama diphi wanshelani bokuyingxaki man bokuyingxaki ingxaki eyiphi Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama LAVAWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Thank you so much guys for always tuning in into Jozi Bioscope nokuthi anilibali ukusi-emailela lapho on jozibioscope.co.za bafethu mangabe unenkinga awusibhalele so make sure ukuthi sokunceda thina siyiJozi Bioscope. Bafethu namhlanje ngibhalele usisi lana usisi uthi nenkinga ufunana nengane yakhe wayishiya kudala mama kunjani Ngiyaphila kunjani bodi? Ngiyaphila nami sisi wami bengisacela nje usixolele ukuthi igama lakho ubani and wayisibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Igama lami nguNomvula. Inkinga eyangenza ukuthi ngibhalele kuJozi Bioscope. Ngangifunda ngisesemncane nginomngane okuthiwa uSis Rose. So ngenxa yokuthi ngakhulelwa ngiloko ngisesesikolweni ngacela uSis Rose ukuthi endeni ngicela ukuba angisalele nalengane yami. Ngihambeke mina ngishone ngendlela le emazweni. Ngembangelo ukuthi ngaphasa ngafunda kahle kwamele ukuthi ngihambe ngiyofunda e-university hamba ngayofunda eMpangeni. Yebo kulapho ke uSis Rose avuma khona ukuthi uzangisalela ngengane ngathi ngizabuya mina ke. So ngenxa yesimo ngafunda ngasebenza ngathola umsebenzi ngathola indoda ngathola indoda ngashada ngaba nengane khona ngaleke so manje yazi isimo sokukubi njalo nje mangilele kuyafika lo ukuthi washiya ingane somewhere so ngibhalele nina abantu ngicela ukuthi ningincede ukuthi ngihambe ngiyokholisana nosisi ngoba bengibona ukuthi mangathatha amaphoyisa ngithi ngwayisa khona le angeke kube umbono omuhle uyabona so bengicela ukuthi iJozi FM ukuthi ingincede ngoba sengibonile kakhulu ninceda abantu kakhulu. Bengicela sime ngapha mama singashayiswa imoto. No ngiya understand umuntu omdala cha bengisacela nje ungiunderstandise lapho umuntu omdala mawumshiya bewuceda nje i-high school yakho ne? Yebo bengiceda i-high school. And that was boma how many years ago? Yo it's been long like 21 years yonke. Yo so umuntu omdala awuzange uthe ukusukile ku Rose awuzange wasamfonela awuzama ukucommunicate naye umtshela ukuthi awu Rose sengithola indoda lana nako kuncinci engizobe ngikuthumelela kona ngoba le ndoda iserious ngami awubuye uzomchecka or ucheck ingane yakhe awuzange usakwenza lokho. Hayi bhuti ngokweqinisa zange ngize nix azange ngithinta ngihambile nje nganyamalala zange ngiphinde nje ngibheke emuva. No ngiya-understand umuntu omdala kodwa ke angikujudge mamakhe kodwa bekuyiphutha lelo lenzile kona ukuthi uzala umntana ozalwa wena omthwale 9 months soqhiba umshiye kanjalo nomunye umuntu uRose bekuumngane is not family ne. Yebo umngane wami uRose bengimthemba kakhulu. So abeyingekho ifamily mhlambe umuntu omdala abazali bakho mhlambe omalume bakho from your family straight obungathi hayi no abantu abadala nako ngoba sokumele ngiye esikolweni ngicela ningisalele nengane bebengekho mhlambe owakusakucabanganga konke lokho ngaleso sikhathi. Hayi bona bebakhona just nje ukuthi bengingafeel right ukuthi bangangikholisela kahle ingane yami ngoba uRose bokumuntu vele kuumuntu obekanganabantu ehleli ikhala njalo nga decide ukuthi yabona njengoba uRose enganabantwana uyu umuntu uzongcinela umntana wami. It's an opportunity. Yebo boku opportunity right for me. I know mama I don't judge umuntu yabo ngoba uzelana kuJozi Bioscope ukuthi sikuncede so siswami njengamanje ufuna sikuncede ngokuthi senze kanjani exactly. Bengicela iJozi Bioscope ukuthi endeni ingikhaphe ukuze ngiyofika le kuRose ngiyofuna umntanami ngiyokhulumisana naye kahle ngoba sengiyamfuna umntwana manje. Oh so uyamfuna umntana
Manje leyo bowushade khona mamakhe le ndoda ekushadile mhlambe ngoba uthi nina abantwana mawudibana nayo uke wamtshela ukuthi hawu baba yazi mina nginengane kuphi uke wazama ukuthi umtshele into efana nale. Azange ngimtshele azange ngimtshele Umfihlele naye mamakhe yo so akazi lutho namanje nje akazi lutho namanje akazi lutho. Mama ngoba bengishile ekuqaleni ukuthi mina ngimjaji umuntu ngizokunceda ngoba sowuzile la kuthina kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngomnye umsebenzi futhi esesinawo eziJozi Bioscope ukuthi manje sokumele uphinde usibize futhi again sihambe siyochazela umyeni wakho ngoba eventually uzofind out mamakho ukuthi unenye ingane ngoba into ekanje mama ayifihlwa nje into efana nento enezimpondo ngeke uzuyifihle ngoba naba kunini izoqashuka vele. I made a mistake njengo wonke umuntu yenza ama mistake yebo so bengimncane no ngiya understand mama bewuthe kune pictures thumelele yona lapha ku Facebook page yethu angazi unayo maybe eyiphepha. Yebo nginayo ipicture. Naye bengisacela ukuthi siyibone mhlambe. No hayi ngeke ngize ngihlayise kakhulu. Uye lo. Ngumfana. Yebo umfana. Hayi angazi guys niyambona. No ngiya-understand mara usakhumbula la ubeka ngakhona ngoba sithe sifika wathi sipake khona la ekoneni. Ngizokhumbula khona ngisakhumbula ukuthi yabo njengoba sidla kule khona leli. Ngiyakhumbula ukuthi indlu yesingaki nanoma engabe seyitshintshe kanjani kodwa ukuthi indlu yesingaki khona ngisakhumbula. Okay awungasithatha usise khona njengamanje mama. Yebo nganithatha. Okay hey Mr Jones Mr Chi let's go Jones. No mamakhe le situation ithanda ukuba bucayi wena mamakhe kodwa bengisacela nje ungiyenzele ifavor eyi1 mamakhe from now going forward yabo ukuthi kungcono mama ukuthi mayingabe kune situation okuyo is better mama ukuthi ufaceane nayo yabo ngiya understand that time bewusesengumntana so okay ngiya understand usis Rose abungasa communicate naye ngoba manje uyasho ukuthi senichadile ukuchadile lo baba ohlala naye. Yebo sishadile. Manje kulo mchato mama nenze njani because I believe angazi guys nani lapha emakhaya nizokhomenta lapho mayingabe ndimlo wrong but I believe ukuthi mawuchata kuzomela uinvite ifamily yakho ibe khona emchatweni so wena from your side who was there ngoba no Rose akwazanga ukuthi uminvite no one was there from side lakho. Angithi sometimes bayasho ukuthi if mangabe uphambukile nezwe nje mawufika somewhere else uzakhela imindeni yakho engaphandle ya kodwa ke ezamalobolo konke lokho azange sakwenza sesahamba sayo sign nayenza ina sign akahle. Hey guys ngiyam-understand usisi guys like I said ukuthi la eshowini yethu kuJozi Bioscope we listen guys we don't judge mayingabe unenkinga whether inkinga engakanani ungesabi usibhalele siyangena la kulana. Alright. Asithembe ke mama ngoba uthi kudala wagcina leso hope kuseyiyo lendlu. Mr Jones can you open angazi kuvulwa kanjani la? Yeah siyangena ke guys lana sicela mama ngaba history lesi ngizama uku-understand nokuthi uzoreacta kanjani umntana or umama. Gogo. Shoba le Ukraine. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ntwana yami. Ngabe uSisi Rose ukhona? Ukhona. Ukhona la endlini? Ukhona la endlini. Bengisacela nje usicelele yena umcela ukuthi kuneJozi Bioscope la ngaphandle bacela nje ukukhulumisana nawe ma. Okay guys ke sisamele uSisi Rose mama ke angazi. Siyaphila mama inkosi. Mama igama nguLovers from iJozi Bioscope ngihamba necrew yami no sisi ngabe usisi yamazi ma? Mehlo madala nomvula. Sekutheni sisi wanzela ngama camera sekutheni ngaba? Yo mama usisi usibhalele la kuJozi Bioscope angazi uma mhlambe zikhona izitulo sihlale nje la ngaphandle sithi ukukhuluma. Yo voya ma khawuvele ngapha uze nezitulo andiyazi noba qhubeka ntona apha. Okay mam mandiyozithatha emva. Okay yeah mama bengisacela nje sihloniphe umnyango wakho umuntu omdala sibe sikhulumela ngapha ecaleni. Usisi uthi usamkhumbula mama? Ndimkhumbula kahle bhuti usisi. So nomvula sasi ngabakhozi kudala
Sasingena isikolo kunye wavelelwa ingxaki emveleleyo ke waze waba nomntana then umntana nguye lo nimbona apha. Uyasichazela umuntu omdala uthi washiya umntana la kuwena. Awuke wakuthinta mhlambe okhana umbona namhlanje. Hayi zange wafona uNomvula up until ndimbona khona namhlanje zange wafona. Ngiya-understand. Oko watshona bhuti uNomvula watshona andamazi noba ukweliphi icala andinakwazi inamba zakhe uNomvula. Oko watshona. Ndimkhulisile umntana nguye lo nimbona apha. Andina any contact ka Nomvula. Washiya nomntana uhambe apha endishiye nomntana uNomvula. Nomvula wena awusafoni uyayazi ushiye umntana but awufoni awuyenzi niksi awuyazi umntana udlile unxibile. Ngicela ukuthi u-understand ngoba i-mistake le yayenzakala. Everyone can do i-mistake le ngiyenzile. Mistake enjani Nomvula? No. Funeka first thing funeka ucabangele umntana. Umntana lo mshileyo. Mara mama bengisacela umbizo umfana cause naye ngoba ngoba size ngaye ndisowushila ukuthi nguye lo mntana esengaye. Bengisacela nje ukuthi involve mama ngicela ukuhlala ngapha ngicela uhlale kulesi singapho ngihlale apha. Awuye ngapha mfana bayadinga. Unganihlalela la muntu omdala. Okay good. Mama ngoba benishilo masamile ukuthi sibhalelwe ngusisi la ethi unengxako nayo. Benisacela nje ukuthi ekuchazele ukuthi why eyenze yonke lento oyenzile. Mama benisacela uthethe noVuyo noRose. Vuyo kunjani mfana wami? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila kunjani Mama Rose? Ndiyaphila Nomvula unjani? Ngiyaphila mama. Hey Rose ngingabhalela ka Jozi FM. Jozi Bioscope ngoba ngizwa nginokubona nala ema TV ukuthi endeni bayanceda abantu. So ngizela namhlanje ngibacelile ukuthi endeni bengizocela ukuthi endeni ngizocela umntwana. Uzocela ophi umntwana? Ngizocela uVuyo lo ngakushiya naye. Ngiyazi ukuthi ngayenza mistake isithandwa sami. Ngayenza mistake ngokuthi ngimshiye ngangasabheki emuva. Ngiyabonga kakhulu futhi ukuthi ungikhulisele nawo. Sisi ndiyabona uyabonga. But uyayazi i-difficulties endidlule kuzo ngalomntana. While wena wawungekho uhleli kule ndawo wawuhleli kuyo. Understand iphutha lutho awu understand lutho. Awu understand ubuyazi kula ndawo ubuhleli kuyo ukuthi udlile onxibile yazi usafe kule ndawo kuyo okanye ubuhleli kule ndawo uhleli kuyo kumnandi. Uyazi ukuthi emva umntana ndimshile ndimshiye nomuntu ongeyiyo ne-relative yami. Bengikwazi lokho kakhulu Rose njengoba besingabangani umuntu ebengihlezi ngimthemba ngase sonke isikhathi and uyazi ukuthi wonke ama-secret wami bengiwashare nawe. Bona Rose kunawe yonke ifamily yami ngivele ngazikhethela wena. Uzikhethele mna but the problem utrust mna but ubunayo i-relative andithi ngochoose ukuthi umntana uzamthatha umse one of your relatives. Ilento bendimxelela yona namama ndithi kodwa ube wrong kuleyo nto yabo. Webhuti. Abeka wrong kakhulu nami aniphasisi lento yenzile. It was very wrong because uyasho nokuthi since wahamba akazange wakufonela. Umuntu ongumama awumlahla umntana. Xa ungumama awumlahla umntana. Obaba is understandable siyayazi ukuthi ingane abazihoyi but wena umuntu ohleli naye lamntana uhleli angibonanga as a person engimlahlile umntwana njengoba ngisho ukuthi you are the only person ebengimtrusta ngisho nefamily yami azange ngicabangelanga Rose angicabangelanga Rose uzicabangela wena. That's why uhleli iminyaka engaka kungona uvela today uzofuna umntana. Ufuna umntana njani? Uthi kumuntu omdala makasichazela uthi bekase confused ngoba bekamncinci. Confused? Uthi bekamncinci ngelo xesha and a lot was going on in your mind. So wabhale yiko sekabhalele thina namhlanje ngoba bekabethwa ngamahloni. Lot but ndiya understand but ukubhala nje okanye ufunise
ukuthi umntana washona kweliphi icala akazenzanga ngezo zinto ezo. Yeah, ngobe uyamva sithi uyachaza mamakhe uthi yeah ngama mistake uthi wafundile ama mistake wakhe. That's why la namhlanje wazo decide ukuthi sibhalele thina siyiJozi Bicycle. Ama mistake ani bhuti? Ama mistake ani? Makachaze ngawandoni. Njengoba ngisho sis Rose ukuthi umuntu uyayenza imistake so ngiyacela bandla ngizozicelela njengoba ngicelile lana kwabantu abase Jozi Bicycle ukuthi and then ngicele bezi nami la kuwe sokwazi ukukhulumisana ngizokwazi ukuthola umntanami. Mama mama. Ndaniva niyathetha apha. Ubani lo sisi mama? Kudala efike ethetha ngawe ethetha ngami. Hayi ngomama nanku mama. Wanishiya ixesha elininzi wemka nisemncinci. Ndikhuliswa ngumama wena wakavele isuku liyi1 nje even one day zanguvele wena ongomama ongomama nesibindi soxolisa mama angomama diphi wanishelani Bokuyingxaki man bokuyingxaki ingxaki eyiphi ndanisemncinci okay kodwa wanithwala khona uyayazi iminyaka yakhe mingaki ndisho uyazi kodwa wanishiya uthe una 21 yabo over Iva nje akazi neminyaka yami na 23 mna una 23 ngiseyunivesithi inyaka umugqibela euniversity andani uba nxiba size bani ngiyaxolisa mfana wami awumazi uba nxiba size bani angomama nanku mama unikhulisile wanensela zonke izinto ndimkhulisile bhuti ndimenzele yonke into lo sisi lo mntana kamazi akamazi nambe nimxelela mama ndize namgxeka ndamxelela the way you're wrong ngakhona namxelela siswami siyakunceda nje ngoba hayi uba sikunceda ngoba uright samxelela uburongo siswami awumazi wena iminyaka emininzi semncinci inoba umazi nomazi wena animazi ubunganomkhomba nasephepheni ngibona iphepha ngibona ifoto yakhe ngabuza ba umuntu wapi lo angomama wami wena ongamama wami wena bra bese senzela wena bhuti uthi ngoba wena mfonini umama uyambona man kunezinye izinto ozidingayo nawe from umzali wakho yabona umuntu okuzalayo nyani ndiya understand usis Rose played a part yokuthi bengumzali kuwe kodwa ke ngumzali wakho lona yabo uzokwenza ntoni ngumzali uzokwenza ntoni sendimngaka sengikhulile sentsho just ubumazi wena brand ya understand andifuna umazi urathi makaphinde phansi kwakhona okay ndiya understand unomsindo ndiya understand nawe sis Rose uba nonke nisanomsindo because yintsha lento kuni yabo kodwa nisacela ke niphi ixesha yabona icingisise kakuhle wena tjani hayi bhuti ixesha ndikholwa lizawuba khona akaza phone wakwafuna angaze ngifone wakwathumela iphepha angaze mfana wami wathumela incwadi impahla and use-university ngise-university ngoku ngicela ungixolele ngizolungisa la kumele ngilungise khona ngiyacela anisafuni kwanto ozonginceda ngayo anisafuni kwanto I'm your mother ngicela ungixolele mfana wami mama kade kuqonga ngamadolo bona Rose uye wabona ukuthi mawuhlala kulanda uhleli kuyo ushiya umntana mina ngifuna ukufunda ngiphindelela esikolweni ngeke sixolele Rose hayi ngeke nomvula ngeke ngifuna ukubamba nankumama ngeke utshatile kungoku yabo utshatile maka kunabanye abafowenu unabanye abantwana yabo yilento ngoba eze namhlanje apho uba ufuna nazane ningabantwana bakhe ngeke kubo kodwa kumele wazi abafowenu kalowo mfondini ngeke but at the end of the day ekugqibeleni if wavela kusuku lokuqala kusuku lokuqala I'm your mother anina tissue guys is there anyone on a tissue lapho come on tissue for how many years Mr. T can you please get a tissue there ngicela ngitholele tissue for man only son for how many years then omunye una 15 kodwa ngiyacela nazange abantu ngikhulisa for how many years how many years no they understand no they understand guys they understand
thina si-understand into bhuti makahambe uRose abuyela kulaa ndawo avela kuyo. Guys, ndiyanicela ubese confused, uRose was confused. Ibininzi into ebeyenzakala ngaye, ndiyanicela abantu abadala. As a friend bekufuneka ibe ubuyela kwakuyo. Wena ndiye ndamyala mntu omdala ndathi i-wrong le nto, watsho kum ukuthi uya-understand ukuthi wrong. Thank you so much Mr. Ting, ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga, ngiyacela mntu omdala, xolo ngisacela ihlale phansi wehlisa umoya, ngiyacela mntu omdala. Soza today uzofuna umntanakho. Uyaxolisa, siyacela abantu abadala, ngiyacela kuyona indala, ndiyacela. Andithi ukhulisile unabantwana abana 10. Mbaka They need you as a brother. They need you as a brother. Uyazi lento i-trauma. Uyatsho ukuthi i-trauma lento iyenzile because nomntana uyazi indima umamakhe. Uyazi indima umamakhe. Uyavela wena namhlanje. Makaphinde phaa ebantwini makaphinde Angimncane Rosie. Vuyo. Uyazi kunje ubunomamakho. Khangumxelele. Zange ndimxelele. Because bungafuni umconfuse umntana, ndiya-understand, no ndiyayiqonda mama. So wena sisibindi namhlanje uzapha. No, ndiya-understand Vuyo nawe sis Rose nisenomsindo kangoko, kodwa benicela abantu abadala uba sizohamba sinishiye because andifuni ukuthi manje nide nibe nomsindo ubafa ede kucinga uyenza ezinye izinto ukuthi akamfuni nomfuni. Ndinganipha ixesha abantu abadala nithi uyicingisisa kakuhle lento. Ngizoshiya ifone number zethu ezeJozi Bioscope, nizofonela thina xa ingabe sizoyicingisisa kuzawuphuma ezinhliziyweni zethu. Soyicingisisa mna ngisogqiba ikhosi yami yokugqibela e-university. Ungumxhosa utatakhe. Tatakhe bekumxhosa mina ngumZulu. Uyayibona ke Gyani, senithetha nawe ke ngoku njengeGyani mfowethu, ndiyayazi kunezinye izinto kumele uzenzele zona imisebenzi. Njengokoluka, ulukile akakoluki yabo. Akakoluki. Uzakolukiswa ngubani? Kwamele ke efumene ifamily yakhe yamanyani kaloku mama ezokwazi ukuthi imenzele imisebenzi. Uyayibona Gyani, umdala ngoku. Hayi ngoku. Sentsho umdala for uba. Nimdala ngoku. Kodwa into kweluka wona izomecaleni. Sengoku badibane nabantu abadala befamily. Kusekhona umama omqala. Okay, ngizothatha umama ndihambe naye. Yena uzoba standby. Nanku uzoba khona. Asenze izinto ngendlela ebe right. Lento kuthi ilinxeba. When they understand. Ilinxeba lento kuthi wena noMvula. Lento sizele ngayo namhlanje ilinxeba kuthi. Wena ndiyabona uyithatha simple, ayikho simple. Rosie ingako ngizile lana. Angiyithathi simple ingako ngizile lana ngoba ziningi izinto kumele sizenze. Jonga sisi. Yazi ndibhizi ngo-homework. Mama uvela khona usuka apho usuka khona uyanibambezela kufanele nibhalile. Uyanibambezela. Okay, Vuyo siyathetha man. Vele ngayo Rose. Sisancokola. Bani into vele ngangiyaka kumamela. Okay. Akakwazi nje. Masenze nje sis Rose. Ichomi yakho le. Ndiyacela man Rose, ndiyacela siswami. Ndiyacela. Okwangoku andiyazi. Umoya wami usephezulu andazi. Okay, ndiyacela ke sis Rose umvumele, ngicela umvumele. Emane visitor ke. Nabe ngazange uba uzomthatha completely same time. Evele emane buye zomthatha. Leyo andinithembisi tu. Andinithembisi tu leyo. Uzofonela ke ndiyacela uvume nje uba unless ke ndinifonela but leyo andithembisi sisi. Uzokodwa ngiyacela ngifuna ukwenza izinto zibe different. Please ngiyacela Rose, ngiyacela ukuthi ngikwazi ukulungisa izinto. Ngizoyenza izinto ngendlela right like now because I finally found my son. Angeke yenzeke. Ngeke yenze same time mama uthi same time vele ngomso sekalapha ntontoni. Uthi ngize ngivakashe ngizombona. Kancinci mntomdala. Kancane then angikuthatheli yena. Angikuthatheli yena. Uzokubekeke. Angikuthatheli yena. Andiyazi unless ndizonifonela nishiya ama number. Unobu moya wami uzawukhama down andiyazi. Sizoshiya wethu eJozi Bioscope uzofonela thina. Ndizawufonela nina. Ewe. Ndithethe nani but yena andifuni kwanto yakhe. Ndiyacela mntomdala. Yena andifuni kwanto yakhe. Ndiya-understand usasenomsindo kodwa ayikatshintshi seyila chomi yakho yaziyo. Iseyila chomi yam but hayi okwangoku. Andikwaye ngoku seyiwesini badala abantu abadala yabo. Sibadala kuthi uyabona sibadala. Ewe. Hayi kunobumoya wami uzawuya phansi. Kodwa yena andimthembisi. Alright. Mr. G, please ngicela unikeze umama ama number wethu ne. Yeah, sokwazi ukuthi sifonele guys.
Niyabona sifikile la ekhaya namhlanje bafethu sizama ukuthethisana noMam Rose. Ubani ubhuti uvuyo usasenomsindo guys, like uyakubone and nami ndiyam-understanda. Kudala umama wahamba and akamfone ebengafoni ebengezi ukuthi ezochecka whatsoever, so beninga-expect nami ukuthi ufika kwethu izinto zizovele zibe easy kanjalo. Kodwa nje into endiyibulelayo bafethu ukuthi umama uthi sishiye inamba yethu siyiJozi Bioscope. Mina into enizoyenza nizothetha naye umfollow up off cameras, mna naye ndimchazele because zikhona ezinye izinto zamadodo kumele ke zenze yena engeke zibone ubaluleka kwakhona kungoku. Kodwa ke xa senithenda ncokolisana naye ndiyayazi ukuthi ingona izo make sense emqondweni yakhe uba ibaluleke kungakanani lento uba eyazi ifamily yakhe yamanyana, igazi lakhe. Umama owamthwala 9 months anditsho umama uright, siyayipromoter lento yenzileyo, it was completely wrong. And if nawe wenza into kanjalo ebantwaneni bakho wabashiya kanjalo, you are wrong. You need to ukuthi uyenze into right, uhambe uyothetha nabantwana bakho. Thank you so much guys for always tuning in into Jozi Bioscope. Ningalibali ukuthi uthini emailele on jozibioscope.co.za on subscribe bafethu into our channel bafethu. Siyabonga so much for always showing us love. I'll see you on the next episode guys ngoba